ngegama likaJesu phina kuphi lapho ukhona khona ukutfoleke nalithuba lelihle lehle leNkulunkulu ukuthi ulalele naye iRhapsody yalamuhla lokuyincwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lomhla ngomsombuluko tingemashumi enyangeni yeNgongoni emnyakeni wa 2024. Lamuhla ngumfundisi uthi kukhululeka esonweni. Ngisoke sihloko leso salomuhla. Amen. Kanti-ke uvula umlayeto wakhe nga 1 John 1 verse 9 lapho lithi khona livela uNkulunkulu kofa nasitivuma tonotefu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile kusithethelela tonotefu abuye asihlambulule kuko konke kungalungi. Amen. Leli gama kuvuma ke kulombhalo longenhla lihunyushwe lisuselwa egameni lesiGreek homologeo lisendo ke lokusho kumemedela kofa ngekwemcomvo waleli vesi lesivule ngalo lisho kuvuma nasivuma tonotefu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile kusithethelela tonotefu futhi asigeze kuko konke kungalungi. Asesifunze futhi kubase Roma 3 verse 24 lokhuluma ngekulunga kwaNkulunkulu nekuthethelelwa kwetono. Uthi kofa ngesipho samahala semusa waNkulunkulu bonke bendiwe bemukeleka kuye ngekukholwa engadini yakhe kumemedela kulunga kwakhe kuze kuhlawulwe tono lesetenga kuze abe ngilofanele futhi abe ngilowenda afanelwe loyo lokholwa ngeJesu. Amen. Asucabange nje lo mbhalo awusho ukuthi uNkulunkulu uthethelela loyo lovuma tono takhe acele nenzethelelo kuye akusimgcoka kakhulu ukuthi uphole insethelelo njengoba anjalo ngalesizathu lesingiso sekuthethelela. Leli gama kuthethelela lisuka egameni lesiGreek aphiemi futhi lisho inkhululeko. Injongo yaBaba uNkulunkulu ukukhululeka esonweni. Amen. Sewuveleke nyalo ukulunga kwaNkulunkulu uKristu Jesu sibonakalisa sekulunga kwakhe. Imisebenzi yabapostoli 13 verse 38 isitshela lokuthide lokuphawulekako ithi akwateke kini ngako ke mafutha nebazalwane ukuthi ngaye loyo mumvu lonjesu kuyawushunyayelwa kini kuthethelelwa kwetono nekuthi ngaye wonke lokholwa kuye uyawukhululwa kuko konke labangeke ke akhululeke kuko ngemthetho waMose. Ulungiswa ekusho kungabekwa icala kukhululwa inkululeko esonweni. Amen. Uma sithi inkululeko esonweni asikhulumi ngekukhululeka ekukhungeni isono kodwa inkululeko ekutheni wone. Inkululeko ekukhungeni isono isho ukubusa kwaSathane lokwehluliwe kodwa inkululeko esonweni isho likhono nekwenta kwekuthi uphile ngekulunga futhi ungakwendi lokuphambene kungenteka endoko. Ngicicizelela yebo ngiloko Jesu letela kutokwenda nakungenjalo kusho ukuthi inhloso yakhe ayizange ifezeke kodwa akabonge uNkulunkulu ayifeza inhloso yakhe. Amen. Wendiwa sono kuze thina sibe kulunga kwaNkulunkulu kuye. 2 Corinthians 5 verse 21. Nyalo sono ngeke sibe nemandla etikwakho kubase Roma 6 verse 14. Sitawufunza kabandile isifumvo sefu lesilandzelako. Amen. Kanze kuchubeka nesifumvo ungafunza base Roma 6 verse 12 kuya 14, 2 Corinthians 5 verse 21 nekubase Kolose chapter 1 verse 13 kuya 14. Amen. Asithatheke na ngomthandazo utawusha emva kwami uthi Baba lothandzekako ngiyakubonga ngekukhululeka esonweni lenginako ngaJesu Kristu. Ngiyavuma ukuthi ngekutinikela kwakhe ngilungisisiwe. Ngagezwa futhi anginasono. Ngihamba ngekulunga futhi ngiveta ingadimulo yakho kuko konke lenkwendako egameni likaJesu. Amen. Isho njalo ke umlayeto wefu lesobhalelwe nguye umfundisi Chris Oyakhilome ngesihloko lesithi kukhululeka esonweni. Amen. Siyakumema ke ukuthi wende Jesu
abe yinkosi ekuphila kwakho. Ngekuthi-ke uthandaze nangu umthandazo emva kwami. Shano-ke uthi, Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke kuJesu Kristu, indodana yaNkulunkulu ophilayo. Ngiyakholwa ukuthi wangifela futhi uNkulunkulu wamvusa ekufeni. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi ekuphila kwami kusukela lomuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakatha, sengidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi, ngiyekusinzisa umphefumulo wami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakuhalalisela nyalo sewungumfana waNkulunkulu. Kanti-ke kufunza kabanti ngempilo yakho lensha kuKristu. Sikhona njengelibandla laseChrist Embassy eSwatini. Ungasishayela ku-7607 2865 noma ke 76124 noma ke usibhalele eposini lefu lembane lelithi ce@swatini@gmail.com. Siyabonga. Kanti-ke ngifuna ukuthi ukhumbule ukuthi kulalela kwakho kwale Rhapsody yamaqiniso lomuhle akukabi nje yimvo ukuthi uyiphole ngeliphuba, kepha kube yimvo lehlelwe uNkulunkulu kujinja impilo yakho lamuhla. Amen.